O niguo gukoretwo nyumba-ini cia aikari a Fedha County ya Nairobi riria kwaura muiyuro wa mai kona itiganite, undu uria ucungireirie aikari moria thirikari ya county ya Nairobi imaninire thina uyu kaimana riri turambiriria mwaka. Storm water kana mai ma mambura matiari moru tole mahana umuthi kuria ciana itangithie thukuru kwa ira igacererwo arwaru. Nituroria county government tafadhali hindino tuli maitho muno tondu nitukwenda kurorwo horo uyu tondu tigitura twaragia na utindura mundu ureciria guka gututeithia. Maugite ni moi kihumo gia thina uyu no makaya mao matire mathikiririo amu kwina andu makite kuria mai magirirwo kugerera. Mai kwaura ni maiyura magacoka nginya manyumba na magathukagia indo nyingi muno, na hindi ciothe twathi nginya gwa kanju tondu ni twi kuria thina uri area ya Tasia kuria mai haria mabaide guthie magithie Ngong River batire guthira ni kwahingirwo na gugia kutunyumba nyumba 2-3. Tingiuga guku gwakagirwo ni turihaga rate koguo tukarigwo niki kigiririe tuthondekerwo mai maya matige guthinia andu. Wonage andu ta me swimming pool ni hindi ya kuroira mbura. Oho moretie uria uhetwo kandarathi ya gwaka barabara guku atigirire ni akamitaro ikinyaniire ikiro no hoti wa gukua mai maria marahaga guku. Hage magoti thiini wa bururi uyu witu tucoke tuthondekerwo bara ihana karurimi lami ihana karurimi tutirendaga rurimi rwa mburi kana rwa thenge ithuĩ turendaga lami twikirwo lami kiwango kiria kiagiriire macoke mekire karavati iria ciagiriire macoke to uguo wiki twina guku thiini wa estate kundu kona thina muno wa mai kwaura andu itu matingikinya micii kwao kwaura mai marakinya micii andu kinya ha iguru niki tondu kuri andu mathire makihinga njira ya mai na guku na matirorio ni kindu gitagwo Nairobi County Government. Sababu ya kilio wananchi, ukweli ni kwamba serikali ilisikia kilio chetu, ikampatia contractor ambaye anastahili kurekebisha barabara na kuzingatia hasa mambo ya mitaro. Lakini tumegundua kwamba kuna shortcut mingi. Ile pesa ambayo ilikuwa allocated kutengeneza hii barabara ya Fedha Road yote ni 180 million. Tunatarajia barabara mzuri na mitaro mizuri. Na kama ward manager ambao anawakilisha county na serikali hapa chini na miradi ya serikali, tunataka kutoa onyo kali kwa contractor. Kama hata zingatia mitaro ambayo ina hao hadhiri wakahaji wa hapa, hatutamruhusu kuendelea na kazi. Marenda maafitha thirikari ya county mekinyie guku menjere kiria kiraria kingi na mamethere kihonia gigutura mbere ya kimera kia mbura gikinyite. Senate yo nao nituroria no kuga manyumba na magwa riu ici guku gwitu ni flooding na ile ingi no kuwa ile kwa tondu uguo mai marathi makingiraga nathi no kugwa ikugwa na niturona gutire oversight ireko na thirikari ino ya state government guti mundu ramirora. Senate ni kwedo yuke igirire tondu maundu maingi matirathi wega. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njenga wa Wambui.